ole August thatop kan lo chung kai ta August ni som thum pakhat kumsang ni som ni pali ania Rainbow Mizo Channel clear tu te thathar September lim taka chung kai thau dorin du sakna chibai kan buk thau cheu ani chanchen thar danga kan lu main US politics lam han clear lokila poll result August thachunga hanlak khom khai khom na aron chuak ta mi pui ngai dan lakhom tu rang ten result an ti cho hi ainang lo nual maya Tren khata Kamala Harris chuan fal taka ma roi rolin tren khata chuan Trump hian ma roi jo kane antiboka ekponi se presidential race hian thuthar rang haoma Kamala Harris chungchang te Trump chungchanga te po thuthar haoma masa chulam chu kan hoi ri lawanga tuntruma hi chuan mi pui ngai dan lak khomna result tharber hanon khai khomna le Tren khatte kan bi chiang lok don hani engponi sela pomtlak ka han ngai chin rampum huapa 2024 presidential election hian Kamala Harris ngai vote don Donald Trump tia zona chu poll result chuak jong khai khom na tanga halandan chuan Kamala Harris vote tumtu 48% hanuma Donald Trump vote tumtu 46.2% hanum bok ane Masa hei hi in ngana ber turani lauti kanron soi photo thina mipui ngai dan lakhom tu te hi chi rang tam tak ania chung ta chuan mipui ngai dan han lak khom na hi ai nang lo vek ane chutiang chuan US mipui ngai dan lakhom tu thau ten result an nei ro ai nang lo na sa hle ni ti hi han thir chiang lok taila real clear politics chuan August thachunga mipui ngai dan han lak khom na hian Kamala Harris chuan 48% hamua 1.8% valin masona Donald Trump hian 46.2% amu ani hetiang hi hani rolin Fox News sin August thachunga mipui ngai dan hanla khom na ve thunga chuan Donald Trump hian 50% amua Kamala Harris hian 49% amu bok ani Fox News hian June tha mipui ngai dan hanla khom na result khan Harris hian 48% amua Trump hian 49% amu boka te chuan tuntrum August tha hian Trump hian point khatin masona chutiang bok chuan Harris point khatin marun son ve bok ane real clear politics le Fox News ten mipui ngai dan an la khom hi ai nang lo ta phot ane ngai dan la khom tu pakhat ve han thlir le taila CBS News chuan rampum khuapin Kamala Harris vote tumtu za somnga le pakhat anuma Donald Trump vote tumtu za somli le pariat anuma tichuan battleground state kanti atu jok point han campaign dana jira ne na changthai din huna han din na huna te Trump le Harris si hanin draw 50% ve han huni antibok hetiang ani lai hian Rasmussen report chuan mipui ngai dan rampum huapa hanla khom na former president Donald Trump vote tumtu za somli le pariat anuma Kamala Harris vote tumtu za somli le paruk anomani antibok za pathum ten candidate dang han vote tur thu han soya za pathum dang ta chuan thutluk na mu mal tak an la siam thailo ane te chuan heng mipui ngai dan lakhom tu pali kanron tarla na tangringot po hian result hi nasatakin hain thawa hainang lawani ti alang chiang hal boka US presidential election lowam tura hian mipui ngai dan lakhom tu somni chuangjat tanoma chungtela khom chu ainang lo deuh vek bok ane te chuan poll result jong khai khom na hian Harris sin ma hroi tak na chan hi thren khat ten Harris si point an pek nem wang ani na hriata morning consult chuan 4% la in Trump ma hian ma hroi jo kan tin an poll result hi han tlang jara chutiang deuh bok chuan Reuters news agency le Ipsos ten an buat sai mipui ngai dan an lak khom na Harris in 4% valin ma hroi boka tichon ABC News le Washington Post ten ngai dan an lak khom na 4% valin Harris in ma hroi boka CBS News chuan Harris in 3% valin ma hroi ni anti boka mipui ngai dan lakhom tu dangtea Trump hian point ni khatin ma hroi na lo nei venual ma sala Harris in point lead te point thum te ma hroi na aum tak nual wangin chungta chuan poll result pumpui khai khom na hian Harris si ma hroi tirta hani
ti chuan thil pakhat soizui hlo tak mai hauma chu Kamala Harris hi CNN chuan interview hanaya heta hian lotling tala president ni masabera hengai tiang tia han zona chu achang thailo hani deuh bera chu tiang chuan executive order ka sai nanga chulama chuan makalang tia han chan fak na hanai vetamia lomaya middle class souten khosak harsataka sumtam tak panga thilan leithin mantau tak chungchang te asoi kol ta duwa mai hani he interview a hian hello po hi thil thren khata chet chiat na hanai nual boka Harris hian zona milin chana pek tur hanai lova President Lonita se ahmalak tan na turpo engma ruam manna hanai lowani tin social media franga video clip la chuakin social na hatok nem lebok ani engponi se US politics si abo ruak asau sang tel dona tuna pol rizala hian battleground state bi ka hanin drone chan chu Trump hian Arizona state ta marhuaya Georgia state ta tie break kauma poinan mu ainang chia Michigan state ta Harrisin marhuai ve thunga Nevada state ta Donald Trump marhuaya North Carolina state ta Donald Trump marhuai mek boka Pennsylvania state ta Kamala Harrisin marhuaya Wisconsin state ta Kamala Harris thawin marhuai boka tichon battleground state pathum vevea marhuai na hanaya Georgia state ta hian an point mu zat ainang ta chia heiwang hian battleground state ta 50% veve muin hanjiak langta hani ole chanchin thar danga kalsan phot teang nimin lama kan chanchin thara khan Ukraine F-16 fighter jet pakhat chu atlani ti kanron report towa ngai danai nanglowa in nialna po aum nolani kha tichon voin lama hian BBC chuan report an pek danin Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Ukraine Air Force Commander Lieutenant General Mykola Oleschuk chu abanani ti an reporta hei hi anramin anai hlutak mai F-16 fighter jet thar atlak nulok le in nialna thuin chu awmek laiani antia President Zelensky chuan banani chan hi asoi langlona tuna hian Ukraine chu indona kanomeka kan pasal thrazongjong te ven himna chungchanga hian Ukraine Air Force Commander Lieutenant General Mykola Oleschuk hian mo phurna hanayani hati heiwang hian F-16 fighter jet la chungchanga khan Ukraine Air Force te hian thilti sualian tak annai niin hriat tani hanti Zelensky hian asoi zeldan chuan command level chu chak taka kan kalpuya trula kan mi puite kan hum him angaya Ukraine tana beitak tak tu mi zongjong te hena a result tra kan muti ratula mi khring te kan hum him turani rualin engkim hi kan ven him na hnuaya om turani ti hi kan kharang turani hati Ukraine MP Parliamentary Defense Committee member ni bok Mariana Bezula thula kha nimin lama khan kanron report toa Patriot Air Defense System manga katha kani tin asoya BBC chuan Ukraine top official tea in nialna lian tak mai hachuaka F-16 fighter jet thi Ukraine hian trangkai takin hanmang meka heibaka hian harsataka han nei ani boka tichuan Bezula trongkam kha Ukraine Air Force Commander Lieutenant General Mykola Oleschuk chuan changle tin F-16 fighter jet lak chan hi chuichian mekania tu main engma thup man nei lowani hatia Bezula hi Ukraine sipai khruai tu te ti mingchet tuma hapu taboka athu soewang hian ngai damadil hun halathleng donani hati BBC chuan hei hi sipai ho tulal ten ram khruai tu telaka trongkam man moilo takania sarkar khruai tu te zalo nalan tirna hani wangin president tan chuan action laklo thayani lowani hanti heti lai hian battleground lampanga Russian Ministry of Defense chuan an sipai ten Ukraine marlam khopani Pokrov satranga kilometer sompanga velami chu an lani ti an puangzara helai hmuna hian khopani awma Russian sipai ten an control hnuaya handa towa heng khota hi Donetsk biala Mykolaiivka khole Luhansk biala Stelmakivka khote hani thu han puangzar bok ani Moscow sipai ten Ukraine han beina hian Al Jazeera chuan drone samsari pali chuangvel zat mangin Ukraine ramchu Russian sipai ten beipui thaka nortumin hanpana heibaka hian missile ngemazat Ukraine lampanin ka chua hani boka Ukraine Air Defense System ta chuan missile tamtak an kap tha
Russian attack drone somsari palijinga somruk chu Ukraine hian ankap thabokani hanti battleground lampanga hetianga thilathan mek lai hian Russian President Vladimir Putin chuan September nithuma hian Mongolia ram hatlo donani ti Kremlin chuan hanpong jarta hei hian soizui halho hle maya achan chu kumsang ni somni pathum March tha khan country thawangin International Criminal Court chuan Ukraine no pangte ti luina mangin Russia ram chunga hruailu ani chungchanga Russian President Vladimir Putin chu thiamlo chantirin mannatur arrest warrant halauti chuak towa ti chuan Mongolia hi International Criminal Court member ani ankal phung hi kanron soinual towa International Criminal Court member Rome Statute anti sign to ram tahian ICC thutluk na halau siam to hi han bozui turania in rem na treaty han sign ang chuan Vladimir Putin hi Mongolia ram hathen rolin police ten hanlo manhal tur hania masa September nithuma Mongolia ram hatlo tur chungchanga hian Kremlin chuan engma Putin atan hian lauthona tur haum lawani tin thuchua an siam bok ani defense lama tele sumdona konga te Mongolian ena inthunjam na thajok siam turin Russian president hi akaldona The Wall Street Journal chuan United Nations sa thilti thailo tam tak aum towa voitam tak ngaidani nang lo wangin veto power man ania deadlock rum tam tak atheng towa ti chuan tuna hian khovel pum huapa body lian tak maile poimo tak mai International Criminal Court thutluk na hi bozuile kenko aniam tile heko thian kumsang khajakua somkua pariat July ni sompasaria an treaty Rome Statute tia hansoi hansain hunlaya man lak thrindanang khan na ala thokin ala effective mti hi fiatna ama chondonani hanti tichon Russian President Vladimir Putin hi ICC member Mongolia hian manani lawani chuan ICC hian trangkai na hanei lawa adin zuizel hian omzia hanei don lawani hanti engponi se September nithuma hian Mongolia sarkar hian Russian President Vladimir Putin hi anmanin handringlo ani hetianga borokom chaumek lai hian Ukraine sipaitan Russia ram chung hanbei chu natakle warzokin hankalpui chunjam zela The Guardian in live update nanei dan chuan Russia chimthang lampang khopui Belgorod le achevel Ukraine sipaitan natakin anwai chunjam zela Russian sipaitan defensive line ansiam chu thriatin northlang hanizela Belgorod regional governor Vyacheslav Gladkov chuan mi pangain nunna hanchantowa mi somlile paruklain hliam hantor to bokani hatia heng hliam turle nunna chante hi civil mi nge sipayan ni ti hi puanjarna hanei lo thunga hliam tur jinga somthumle pasari tachu damdoin panpui ngai khopin an hliam hi asirius ani hati Reuters News chuan hetianga Belgorod region lampanga Ukraine sipaite hanchet ma hian Russian sipaita chuan mipuite omna mun an boma Kharkiv khopui chunga Russia in boma thaka Chennai in le in khelna mun te nasatakin atichia mi pasari layan thia mi somriat velin hliam antur boka Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan thijinga hian meichia no pangkum som palimi po hatelti apuanga hliam tur jinga somni vel chu andin mun athalo hle ani heiwang hian nunna chanjat hi punbel thai din muna anding rangani ti apung jarbok bomle missile te attack drone mangtea Ukraine hi Russian sipaitan hetianga hanbai zui zelawang hian Belgorod region lampanga Ukraine sipaite chet nachu anazual hle ni ti ahriata ama chuan car dashboard chutanga video a thala a social media post dar atam thin hlea kongpuya car pakhat chu hetianga tlanpa indaudan vel khan lak mek lai hian he car hi apuaka Russian sipaite ka nge Ukraine sipaite ka ti hi hriatani lawani hanti tichon Ukraine sipaite hian Kursk region a mason na tam tak anneya Belgorod region lampanga po khothen khat anlak belnual to boka Ukraine top commander chuan Kiev sipaite hian darkar somni pali kalta chung khan Russia chimlam Kursk biala mel khatvel jatta man sonani ti apung jara Alexander Sirsky chuan
Ukraine sipai ta chuan Russia ram square mile ni ayazau ma mansona heng mun te hi an control na hnuaya da zui zelani thu apong jar bok ani voinchan hulam dar khat apel nu deu khan Reuters News chuan report an pek danin Belgorod region a Ukraine sipai te nataka hetianga hanchet hun hi nizan zanrei lampanga khanani hantia Belgorod lampanga Ukraine sipai te anchet na hian Russian sipai te nen nasatakin hanin beitona pemle engemo hliam nei hi chu zachung zat ania mase hliam tur tia hansoi thai tur chin hi somli paruk vel ania anjinga hian no pang pasari vel hantel ve boka mase hliam tur tamzo khichu Russian official te nearin ania achan chu Ukraine sipai ten beipuyan vatha ka anwa beiber hi administrative building te an hlomina kriata Russian flag te mun tam taka zarania chungnen chuan building lian tak tak te atlu sopa mase Russian official nunna chanle hliam tuar hanom leom lo khi Russia chuan engma puan zarna anei lo thung ane region pangalai maya Ukraine sipai te hanchea Russian sipai te hian an mi pui tam tak te hantlan chiat sana ti chuan mi pui kara Ukraine sipai te hi anoman hriat awangin Russian sipai te chuan beile turin harsat na antoka ti chuan Russia chuan Ukraine sipai te hi firfiak polang main mi pui phena tran khoin kanram chunga harsat na ansiamani tin anputa ani mase Ukrainian Armed Force te chuan mi pui te in thiar chho hun hi kan hongranga andu hun pianga mun him lampana an chua hi kanram tia mase in daunale operation lian tham kan nei lain mi pui te anchet son hi kanram tilo mai zo kani anti heti lai hian US le Iraq sarkar tangrol chuan beipui thak na joint operation anaya hei hi Islamic State ISIS firfiak polte targeta hanbei na ania AFP chuan ISIS members som pangalai mai han thatani tin han report ani he beipui thak na chungchang hi nizan zanrei lampanga khan US official ta chuan han pongjar chawa operation hanei hun tak hi chu ningani tlai vel ania ISIS firfiak pol ho te hian tombona le in hum himna tan thaler mun zau tak mai chu an mang thrina ti chuan Iraka Anber thaler muna anin kulani ti finfia anita US military central command chuan Iraq sipai te na joint operation nei turin ruamman na ansiam zui ngal ani Islamic State firfiak group member sompanga zat mai han thata mase he beipui thak na hian American sipai pasari lai main liaman turani ti voin hian US chuan an pongjar bok ani Anber thlalerah hanin beina hian ISIS sote an lo ne big fak lowa puak thai thil chrang chrang an lo pai hnem hlea sipai te lo thi chil mai turin an kong threna bom tam tak ti pu mai thai an pai boka ti chuanin nei chil taka hanin kalain heng bom te hi ti puak anom ta hei wang hian American troops jinga liam tuar hanom phata ani The Guardian chuan he joint operation a hian an tumber chu ISIS roi tu te noi chimi ania Iraka civil mi te baka US mi pui trangrol ram tele he bial chung le a che vela an tho pui telaka bei pui thak na heng ISIS so te hian nei tumin in buat sai na an kalpui meka ti chuan an thil tum hilan chuaka poilian tham tak tak an khoi main US Central Command chuan he bei pui thak na hi kalpui ngal anita ni anti ISIS so hun ma han chu saka te hian Iraq Security Force te da zui han zela heng mun te hi trangkai takin Iraq sipai ten an mangjui ta ani thaler mun zau taka in bei na ani wangin civil mi jinga nunna chan le liam tuar hanom hriat ani lowani ISIS so chet tumdan hi Israel le Hamas so in dona kai noi kalzel ni in hriat ania Middle East Islam firfiak pol chi hrang hrang ta chu in thlun zomin Islamic network poimo tak mai handina Israel baka athop tu US le athurwal puiram hrang hrang telaka chiatna rap thak tak thentir tumin ISIS so hian ruam manna hanlo nei ani chiang taka puanjarna chu lanai rilo ma sela Iraq military ta chuan ISIS leader poimo tak mai pakhat chu hebai pui thak na hian tha tel ania ti chuan bak firfiak pol dang ta chu lu choin man le tha ania than khat te hantlan cheboka
an ral thuam te an base tran mun an lo khona mun te le puak thai thil chi rang an kol ta chu ti chiat sak an nia document identification paper le communication device enge mazat chu an man sakani ti an pongjar bok ani report atanga halandan chuan IC so ta hian namte naw jok deute an area chungom ta chu anti du dal hlea Muslim sakho betu nilo sakhotlem jok telaka nun ron na anlan tira hei baka hian Muslim sakhua phatsan tu nia han ngai telaka hremna natak le rap thak tak tak antor tir thrinani antibok heti meklai hian Israel point in dona kalpui zel dan tura rodna chi rang an nei chomeka ma se thutluk na mumal takero chu siam halani chialawa The Times of Israel chuan Yev Galant chuan Israel minister tenhena hostage deal chungchanga inramna thuthlung siam lawin Multifront War anti ramle firfiak pol chi rang tenena indona hlaom tak nena he indona hi amor kan bok mai hatul donina hriatani ati nimin tlailam panga khan Israel cabinet minister meeting poimo tak mai hanaya heta hian Israel defense minister Yev Galant chuan Hamas hotanena inremna hanai theina tura rom manna alo siam chu aphara hostage and ceasefire deal tin document cha tak mai chu apresana mase Hamas hoten hei hi anpom lo fo thina hetiang inremna hi ti fel ani lo chuan Israel tan angong rap thak tak om dona chutiang bok chuan heng firfiak pol trangrol pol ta hian angong na tak antor don bokani ati Channel 12 John report an pek danin cabinet minister meeting nei ani ma hian Prime Minister Benjamin Netanyahu le Israel top official thren khatten hena he document hi alo hlan towa tuna hian Israel ralrel dan tur chu kongpeng thuama kan ding meka khoilam konge kan zo don ti hi kan than fel hangai don tani hati galan hian document ha presena hian Israel hian ceasefire le hostage deal lampang hi apoma ati fel thaini chuan mitang tam tak an hren mek ta chu an chua jalen na tur kong ha hong thayanga Israel marchak ramri lampang Lebanon atanga Hezbollah hoten an beina chu ti zia om ani thai bokanga regional war venna thatak ani thai don boka Tehranin Ismail Haniyeh tha ani chungchanga Israel laka phubalak atum na po hei hian athul tir thaidon bokani ati Israel defense minister hian inramna tana rotna halo siam le arom han hi pomani lawani chuan ram tam takte hein dona hian nulu ani dona mitang han hren mek te po kumkhua in kan mulo zuinga sal hani hlen donani ati herotna hian Philadelphia corridor anti Gaza le Egypt inrina ramren hai waya Israel sipai omte in nu dona chu hakeng tela hei hi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan anpom don lawani ti nimin mai khan halo soito ani ram throi tu te ngai tuana phirin an ngai tuana haboi viawa Israel Channel 12 in report an pek chunjom dan chuan hetiang hian Israel Defense Minister Yev Galant hian inremna tan rotna cabinet minister ma apharmek lai hian Hamas throi tu yehia sinwar chuan Israel hian Multifront War hamachon donani tin thuchua halosiam vemek boka hei hi anthurol pui firfiak pol chi rang le Iran sarkar tanen thutluk na fel tak siama anlo nem he toni in ahriata chuwang chuan Yev Galant rotna hian omzia hanai chuang lo mai theni antibok The Wall Street Journal chuan tundin hmuna hian Israelin Hamas hotanen inram na hazia puini chuan Hamas hotatan hian chet chhole ngai na hom to don lova Hamas firfiak polta hian anthil du ber chu Israel tluk chet na hi ania tun hi thlentir thai hun nai viber ani boka kiltin atangin Israel hi han bayani chuan Israel hi ain veng seng don lawani ti ngai dan tumtlang tak pakhat an nei ani tichon hetianga boruak ka virvel tak zelawang hian nimin tlailam panga Prime Minister Benjamin Netanyahu le cabinet minister te meeting na hian vote line thutluk na siam hanita Egypt ramri Philadelphia corridora Israel sipai dazui zelo tur chungchang hanidau bara tichon Israel cabinet meeting hian 8-1 in Philadelphia corridora kan sipai tele kan ral thuam te kan da chunjom zelang tin thutluk na ansiam ta
zia chu athop tu pariat anoma Philadelphia corridor atanga sipai nudo du tu vote pakhat auma ngaidan chiang tak soilo abstain vote pakhat aum bok ani heti hini chuan Hamas hotanen inremna hansiam thaidon lawa Hamas lam chuan Central Gaza Netzarim corridor le Egypt le Gaza inrina border dungzuya Philadelphia corridor atangte hian an sipai te nukdok veka ral thuampo lachok vek turin han phuta chuthil chu athengani lo chuan inremna thuthlung engma sign han tumlo ani masa Israel chuan firfia khotu dananga inremna thuthlung zia chu anol taboksia Multifront War chu Israel hian ama chon mayang emle Multifront War hanti hian Hezbollah firfiak poltale Iran sarkar thunai tu ten hanpuan zaratranga halandan chuan Israel by tu hi kiltinatrangin hanum dona number 1 a chuan Iran ani phota ti chuan Hezbollah firfiak polten Lebanon lampanga trangin hanron by bokanga Yemena Houthis rebel south ten hanron by bokanga Iraka Islam firfiak polchi rang ten che chua anin payani ti anpuang zarto boka tichon Syria ramchunga Hezbollah le anthui ruai firfiak polchi rang ten Israel by chu anram ti thu anpuang zarto boka tichon Gaza le West Bank lampanga trangin Hamas firfiak poltele Islamic Jihad group te anron che thaidon bok ani tichon kil tinatrangin Israel hi bei hani don ti na hania hetiang hinima se Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel sepai tele kanral thuam ta hi Philadelphia corridor le Netzarim corridor atang hian engtika ma lak chua kantum lawa hein dona Israelin athil tum ta chu engma thak danglam alaom lawani hati tunlai khovelanga chuan True Front War anti rampahnin an beiron po hi engramma hian anzuam lawa inremna thuthlung hi ansiam lawani chuan kiltin maytranga beina Multifront War chu Israel hian machon mai thaidin huna hadingta Israel cabinet meeting po hian Multifront War hi chu anhupurti achianga mase firfiak polte du dananga inremna thuthlung siam ngailo Israel chuan engthil po tok don sela antum chu kaltlang pui hanthlang ta jok ani ole kan channel la subscribe lo ten milo subscribe sakzel turin kan ngen chewa loinen kol traula thatar September tha hian chanchin thar berber tanen dam takin kanin tongle thadon nia